eto, Hrvatska se kvalificirala. Nama je jako drago, odigrali smo jednu odličnu utakmicu i ako Bog da, mi možemo sad nešto u Brazilu napraviti. Imamo puno posla, ali krenuli smo na jako dobar put i pokazali smo danas da ipak Hrvatska je jaka. Jo, ovdje ste vi navijača poslije. Za dom spremni sve, kako ja sam to uvijek želio napraviti, eto, nemam baš sigurno puno vremena, ali imao sam priliku, sjetio sam se, pa mene je to jako drago. Naše navijači su nas danas bodili, svaka čast i bez njih mi ne bi tako dobro igrali sigurno. Ako kazni sutra dan, sutra onih fare i oni... Molim? Ako kazni neko sutra onih fare i oni razne tipovi... Ko će me kazniti? Onda za dom spremni to. Dobro, onda bi trebali malo povijest pročitati, ali ja se ne bojim, ja nisam ništa pogrešno radio i ja navijam za svoju Hrvatsku, za svoj dom i ako to nekome smeta, onda je to njihov problem, to nije moj problem.